Kanigade ko All India Radio Shillong ko kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ko kubor mentaga step. Ka jingdan ki bayap ha China na uknyang jingpang coronavirus kalakiyo siya ka news pa arpu arngut. Ka election siya kayang dorbar tauan ka Delhi kalalong hnin kasngi. Bat ka Hornbill Festival ka beningkong ha ka jela Tripura kalasdang hnin kasngi. Ka kubor ka babniat. Ka jingdan ki bayap ha kari China na uknyang jingpang coronavirus kalakiyo menta siya ka news pa arpu arngut kat hadu hnin kasngi. Kat kum gajing ito na Health Commission sa prapun rengut kibreo kelayap ha ka Hubei Province. Ka Health Commission kalapenti kana balalap sa layajar laispa kandai pukandai ngut kibayo thamai yunu kunyang jingpang. Menta baro lang kidon laipsa hojar sanspa kandai puprangut kibalayo yunu kunyang jingpang ha kari China baro kowe. Kibala subah pat bakelayo kidon arpunyo hajar nrius pa san punyo ngut. La ban pen kan mau hang ne ba ka jingpang severe acute respiratory syndrome SARS kalasiam ya nrus pa san photli kijing embryo ha China bat Hong Kong ha kasnam ar hajar lai kat ba mentapat uknyang jingpang coronavirus ulasiam kambon kijing embryo ha kawai pat kaliang ke United States kala terwa $6 million sya ke China bat kiwei kiri ke besakta banele persya ya uknyang jingpang coronavirus. Katkum kecing ken hadu balayo ya kene ko kubor. Kumbahan rupuwe ni kisispa kinong tap vote kilawan tap vote ha ke election chiking dorbar tawan ke Delhi henen kesngi. Ha ke election balalet menchwa kaddo an rupunyo nak kisispa kinong tap vote kilawan ban tap vote. U Chief Electoral Officer ke Delhi Dr. Ranbir Singh uletho ba kejing tap vote kalayat bet. Uletho ru bah kene ke election bamenta layo kurup kumba ar klur kapisa. La penlong ya ki program baper ban penslur ki breu ban net vote bat ban pentre kam mela kohok. Ka jing bujli ya ki voter verifiable paper audit trail VVPAT ru kaduna bha ka balong duna ban ya ka iwei na ksispa. Kiladon kumba khatlai hajar teligi polling booth na kebenta kumba shiklur saupolak ngot kinong tap vote. Barolang henreus pa nyo puar ngot ki kertong ki ai reng hakan ki election sya ka yeng dorbar kebedan nyo po ngot ki dikhot. Ka constituency babontam ki kertong ka dengan New Delhi constituency ha kabaladon arpu prangut ki kertong. Bat ka constituency badunatam ki kertong bayakun kadai ka Patil Nagar ha kabadan tang saungut ki kertong. Ka jingnyo vote kan long las ngibaar. La ban pen kan mawang ni bahak election bakat doe ka Am Admi Party kala job nriu punyo telikisit ka BJP kala job lai telikisit ka baka Congress kam syam la job watang ka Wairu. Menteri Rang Bado Kariu Narendra Modi nen kesngi ulapan pau ke jingkermen bah ke Sarkar Sri Lanka kan penurlong ya ke jing kemilenti jong kitamil na kebenta kamari rengkat ke jing lehok ke jing syongsuk bat ke jing buram hakari Sri Lanka. Habakran kinong thok kubor hadian buladap ya keran bat Menteri Rang Bado kari Sri Lanka Mahinda Rajapaksa ha New Delhi. Narendra Modi ulong ba ke jing syong shingan ha Sri Lanka kam day tang na kebenta ke jing baha ke India nrai na kebenta ke than Indian Ocean barok kawai. Ulong ba baro ari kilarai banit trailang banele persya iki kamle ano. Ulong ba ke India kan yarap ke Sri Lanka na kebenta ke jing syong suk bat ki kam penroy. Menteri Rang Bado kari Sri Lanka ulapan pau ke jing sengungu ya Narendra Modi na kebenta ka matre kam baperkhat shwa ya ki para marjan balatip kum ka neighborhood first policy. Mahinda Rajapaksa ulawan poy New Delhi menha kesing tho diang ha ka jingwan jengo basan sngi jong sya India. Ule kenduk ru yo presiden kari India Ramnath Kovind henin ke janmit. Kani kadai ke jingwan jengo bandingkong jong syabar jong kari Sri Lanka naduk bulalong Menteri Rang Bado jong kari. Menteri Rang Ba ke jela Arunachal Pradesh Pema Khandu labatha ya ketenat kakot kakya ke jela ban chimikilat jingada persya yuk nyang jingpang coronavirus. Pema Khandu uloong baya kayo ha pangsau pas ha kajaka kapot ke India bat Myanmar lakhang Shwashipur da kibor peniat ke distrik Changlang kumkalat jingada. Baro shikata kinong khayi na kathan nampong ha ke distrik Changlang ha Arunachal Pradesh bat kinong khayi na kari Myanmar ki yade jingde ha ka hat kapot ha pangsau pas laisian ha ka shibnai kata man ka shipho tarek ka arpho tarek bat ka laipho tarek jongman la ubnai.
Kani ka khubor kawan chapi nak All India Radio Shillong. Ka Hornbill Festival ka bening kong ha Jela Tripura kala sedang henen kesni dah ka jing temu ban pesutu pat ba iki brio ya ka jing don kam ban sumar bat penne ka kok karang bat ban penpau perthai ki jing don baruspa ka Maryang ha ka Jela Tripura. Menteri Rangba Biplab Kumar Deb ulaple kene kata masa ba arsngi ha Barmura Eco Park ka ba jubon bha ki kok karang ha ga district West Tripura ka ba jingai kumba 40 kilometer na ka nong ba Agartala. Menteri Rangba ulong babon kinong jungo kai perthai nakari bat nabari rukum jo kinwan jungo ekane ka park na marbalabo ikijaka ba penne pensa iki kok karang hangni. Sub-Divisional Forest Officer Krishna Gopal Roy ulong bagidan lai teli gisnong ka Kawi Bari ka Hodrai bat ka Narayan Bari hajan kene ki Eco Park bat ki breu na kini kilai teli gisnong kilayarap ban penne pensa ya ki kok karang. Ki ailat ikini ki sim ban ba mi ki sok kompor bat ki kait na ki dieng jongki. Ka jingwat benya badang syan kalalap baki don ki skum jongki kok karang hakum bahan rupau teli ki dieng ha kene kathan. Ha kata masa India Heritage Walk ka benta ka balai ka badang yat menta ha ki santli kinong ba kari India. Ka sahapidia rangkat bat Interglobe Foundation kila penlong ya ka project Under My City My Heritage henen kesngi ha kanong ba Shillong. Kani ka jingyat ka kentup ru ya ka jinglet sya ka jaka badan ki mau bena ha Nartiang ka jinglet yat sya ka Ever Living Museum ha Shillong bat ka jinglet yat sya ka Lau Kentang ha Lengyong. Ya ke state level conference basisngi halor ka Khana Samari Arhajar Arpuwe bat kajing pentamai ya ka National Register of Population na kabenta state nodal officer ki principal census officer bat ki district census officer on penlong la syai kesni ha ka porshpo bujemen step ha ka Kamra conference jong ka main secretariat ha Shillong. Menteri Rangba ka Jela Meghalaya Conrad Kongkal Sangma unlong ukongsan ha ka jingelang play jong ka ka conference. Katnat Orthopedics jong ke North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences Negrims Shillong kan penlong ya ke North East Regional Workshop halor kapang Research Methodology and Scientific Publication. Ha ka arpu arterik menta ubnai ha Negrims. Kane ke workshop kan ajing mentoy ki doktor ki kena pulenos ki nongwat benya bat kiwe-kiwe. Ki editor jong ki journal bapau bat ki doktor bala syampang nakathan bat nakalang kari kinwan ai jing hikai ha kane ko workshop. Ka Jela Mizoram kadan nyolak kendai hajar laispa arpu prangut kinong thap vote bakenthop ya khatwe hajar praspa sapu nyongut ki petwer bru. Kat ba ka Jela Sikkim kadon saulak arpun hajar sispa arpun rungut kinong thap vote kat kum kathup kerteng kinong thap vote bala penthamai ha kini ki arteli ki Jela. Ha Mizoram kinong thap vote ki badegi kenthai ki khambon banya kishenrang kabalong ha ka jingkhen si hajar sanpusau la si hajar ha ki pratli na pedeng ki khatwe teli ki district ha ka Jela letho assistant chief electoral officer ka Jela ulal ren puya ya kilai teli ki district barang syuthau thamai ka saitwal ka natyal bat ka khauzol ompat kenthop ha ka thup kerteng joginong thap vote bathamai namar ba ompat pendap ya ka jingpia constituency ha kini ki district kaladon ka jingkio ba iwei point kendai hinyo naksispa kinong thap vote hadin bala penthamai ya ka thup kerteng kinong thap vote ya ka blale ah pedeng ka hendru terik uno opra ka snem blalet bat ka khatsan terik ubnai kala lengkot menta ka snem. Bat kato ko kubor kalakot agan nika step kabalawan syapi nag All India Radio Shillong. Ha kapor prabajing ina so abaga Delhi Station na kabenta ka kubor ha kaktin Hindi, kabanbot da ka kubor ha kaktin Pareng ha kapor prakat san minute. Ngipen kan mau pi kinong ngap ba ha kapor prashteng na kanika station pinyo ay ko kubor na katan stelam mingi ha kaktin Pareng. Sngobhaban ap mentai ki kubor na Delhi kapor menta kala janda partat praduna san minute.